alitupenda wanadamu hata akamtoa mwanae afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili mimi na wewe tupate kukombolewa. Tazama ni pendo la namna gani alilo tupenda Bwana huyu Yesu. Tazama ni pendo la namna gani alilo tupenda Bwana huyu Yesu. Upendo una nguvu sana, upendo unashinda vyote, upendo una nguvu sana, upendo umezidi vyote, upendo una nguvu sana. Jamani upendo unashinda vyote, jamani upendo una nguvu sana, jamani upendo umezidi vyote. alitupenda sana Bwana akatufia msalabani. Alitupenda sana Bwana akatufia msalabani. Onani upendo wa namna gani aliyotupenda Bwana Yesu. Onani upendo wa namna gani aliyotupenda Bwana Yesu. Imba upendo, unaleta amani, unaleta furaha, ni zaidi ya utajiri, unajitolea sana. Nasema upendo, imba upendo, imba upendo, imba upendo, jamani upendo. Kama Mungu alivyotupenda sisi, hivyo nasi atupasa tupendane. Kama Yesu alivyotupenda sisi, hivyo nasi atupasa tupendane. Baba, mpende jirani yako. Mama, mpende jirani yako. Maneno maneno ya nini? Hey, maneno ya nini? Tupendane. Upendo jamani, upendo ndio uchawi wa dunia hii. Upendo huo upendo ni zaidi ya madini, ni zaidi ya kitu chochote. Ni zaidi ya kitu chochote, kama alivyotupenda Yesu we, kama alivyotupenda Yesu we, tupendane, tupendane, asante.